nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company namba yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werebya mwancho mu ligerali ike nekionga chinsenye asanchira ya wekirano chiri ngongoro kwaro ni ototo nyangire korwa sanse memenyerio nigotoko bwataranera Wilson Emako litangima anergati yali na kwariganire ase ekionga chinsenye dome facility so that abana bayitobanya rasba ko gas bya yaga somabya kilabu kirororo ebinde bibachiko tonyora abantu muno bawo okora medicine una bali babiri twaragaina tobona nenayo Eskuru yabamura ya Ryokindo konyora ogosirwa korwa somo wasiri wechisamye moske Julius Migosi Ogamba Kwa sababu majani yetu ikienda England, ikienda Pakistan, ikienda Afghanistan, ikienda Kazakhstan, ikifika huko hakuna lebo latini majani litoka Kisii. Serikali ya Kenya kwanza nigebuga tomukia wokobeka Kenya erorekana buna ensa ya moko sikobeka aba Kenya mo inengwana ya speaker bwe bunge nene muzika Moses Wetangura ya Silvakia services chabo nechingia tukwata muna bangna sokora na botogwetere gasi angungura kinirende abagaka ni mwato ikanga mwato tosira mo to stress mono abasubati konyora amegerio kubwatarana amo ninyagitari ya Silvakia ime yomochie obosongo
Mwanjomo ligerali kionga chinsenya nigotoko chakurase bunge ya babasi anene mono omochi onyamache uyole ime ye bunge ya babasi county ya Kisii ase abarai bolse abarai be serikali bakorawa amo nomonogali bwe bunge nene omusike Moses Masika Wetangula na boigo omokonyo bene bumurai bwense omusike Farouk Kibet omurai bwabange ase bunge gusomo chief we Silvana Zosoro egati abange banyako bagukirana asomo yega nyarako kwalgani wano mumenre bwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi bogosira ebyombe mulikito Daniel Ntiri nigatwalganiria robot ko rwasichense michio sinchira yawekira shilingi milioni 4,500. Umurai wense Dr. William Ruto nomokonyo nigo bachakia na gutangania shilingi chimilioni 4 asige kabu aso gochangia chibese ekyo cyarengete gosire byombe kurwase bunge ya babasi imeye county ya Kisii gwetera somo speaker we bunge nene Moses Wetangula Mwiga waleganetigwe no Mosque Donya Doris Aburi no ikirenwa na barai wao wana mambo mengi na sisi tunasema tushikane kama Wakenya twende mbele, na hiyo ndio itatusaidia kujenga taifa bila kuweka ukabila. Ukwana chenga kecho Wetangula nigakwanira ekirenga kyogosira omokenyo kawaida inse yo barai bwa bono. Mama ndiye msingi ya familia. Mama akipata, mtoto amepata, baba amepata, kila mtu amepata. Kwa hivyo tutaendelea kushikilia kina mama kwa nguvu. Na nyinyi vijana, tukimaliza hii round ya kina mama, tunaanza round ya vijana. Nanyi pia muweze kufanya biashara, muoe mabibi, mulinde familia zetu. That is the Kenya we want. Abalemi bekemeli yechae kurwase rogongo rwagusie wetera asomo yegoyiga niko boigo bale nekibako gokera niyenko bwatekana no koralia kwae buna gwetera ase meswada ase bunge nene mbachi kurwanira umulemi bekemeli ekyo na kwaene kibuna wakaniro buya. Kazi yetu ni kusawasisha nchi yetu. Bonus inayolipwa Kisii iwe bonus inayolipwa Kericho, iwe bonus inayolipwa Murang'a, iwe bonus inayolipwa Meru. Kwa sababu majani yetu ikienda England, ikienda Pakistan, ikienda Afghanistan, ikienda Kazakhstan, ikifika huko hakuna label ati hii ni majani ilitoka Kisii, hii ilitoka Kericho, hii ilitoka Murang'a. Ni majani, the product of Kenya. Chinga kichi boigo nigo abaraya baiga bagokero burai bwae Dr. William Samoei Ruto wetera samagendro ayo bateba agendrete koenekiwa ase chinsemo nichira ekyo chigendrete gwikiraniwa ase chimbero cheigoro. Sisi tumeamua ya kwamba kwa vile Mheshimiwa Rais Ruto alitoa ahadi kwenu, ahadi ya maendeleo wakati alikuwa naomba kura kutoka kwenu, na wakati huu ametupatia amri sisi kama watu wake ili turudi hapa mashinani tuwatendee kazi, tumsaidie kutimiza ahadi zake. Ituna torenge kiomeke gito twatebile kweka tonya gotarerana tokonya abantu baito asibare ende tolikora monde toligotegionde ende toligichukura chetu somororo eyere buyago sere bobe. Siasa ya chuki, siasa ya fujo, siasa ya makasiriko, siasa ya hasira, siasa ya kutembea bure bila maendeleo sisi hapa Kisii hatutaki. Hapa tunataka siasa ya stima, siasa ya barabara, siasa ya maji. Wakati wa kura ikifika, kila mtu ataweka rekodi yake. Kama umeleta stima, utaleta rekodi yako. Kama umeleta mdomo, utaleta rekodi yako. Wananchi ndio wadosi wa kuamua. Kwa hivyo watu waache kututisha hapa kila mahali wakienda. Kututisha tu. Siasa filimbi ikipigwa, watu wakivaa gumboot kutembea kwa vijiji, ndio siasa itaonekana. Najua watu wengi hawajaandikwa kazi, na kwa hivyo hatukukuwa na bima ya afya, na hii serikali ikaona ni vyema kila Mkenya awe na bima ya afya, na ndio sababu tulikuja na SHA ili muwe na bima ya afya. Sio ni kitu kizuri? Haiwezekani watu wa Kisii, haiwezekani watu wa Nyamira, kabila yoyote hapa Kenya iweze kubaguliwa kwa sababu ya kiongozi ambaye ana sera za kurudi nyuma. Tukamuondoa
ndio watu wa Bobasi wapate maendeleo. Je, tulifanya vizuri ama tulifanya vibaya? Wakisii, mimi nimekuja kuambia ya kwamba sisi tuko katika broad-based government, tunaongozwa na baba, tunaongozwa na William Samoei Ruto, na sisi kule pwani tunasema Ruto tu, tunasema Ruto tu. Ninyi hapa Wakisii mnaniambiaje? Hapana, inatosha hiyo. William Ruto, William Ruto. Kubatekana no kugendera gukina kumuberera age siasa na muno ase kirugo cy'uburai bwense abamenye kurwa serongo rwagusi nigo bagenderete kogesa muno wetera ase miroberiga empowerment program ase boigo abariya baiga bagutumika ebikarebyo na kwa abamenye kisababo baganeretie omosike Ruto aegwe gipindi ya kabere Nkurubutirigeta seni kya gatembe kurega ase county ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri Kobwatekana amono gokenegwa kwebirengo bye sukuru ya Liokino Boys igochia ase gusina koba a national school nigo mwasiri wechisa musike Julius Migosio Gamba anekira na skuru nigo chikonyala chimilioni 5 iliko nyarkaba ke kogendereria amagacho na kokinia abirengo bye magacho ase skuru yo nenjera mwe yo kuyarigania ase okwarigania aborkiwa aba kirasi gia 10 omwaka ogocha musike Migosio ngakwa nayo ase umweyega abo kwerene ngambu yamono ase ogokoria buya kwa barko beskuru yo bari bakarata matemo mwaka oeta. For Rio Kilo, I have seen the pressure you have for infrastructure. Let me announce that I will add you another 5 million shillings so that you can construct the buildings that you need to do. And alleviate the pressure that I saw even in the dormitories and the dining hall. So we want to ensure, because you are one of those schools that are going to do the 3 pathways in grade 10. So we'll support you in the infrastructure to make sure that you have sufficient dorm facility, so that abana baito banyora sibao kodega sibya bagasoma bya kilabu kirororo ebindi ebibachiko tonyora abantu muno wao cyokora medicine una bali babiri twaro agayiga Manje mulige gatambukiro gia serikali gweterase wizara ya Chibesa gose treasury goke Chibesa gose gotaba na Chibesa chigori kubwa tugetse chigoro cya Kaigwe nigo kitambukiro Kenya kobaga ko machigwa no mosana tabwe county Nyamira omuske eriko kongo mugeni uyu boigo onyalire kobaka gusegeta ogosirwa kwaye omuske Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kugania koba omurai bwense asobo chari bane bumwaka bwechirwe na 25 nebere omo liki oito fatika Disemba na mange Chiwiki nibere chaherire ekero omobasukano omobe bwepara oyo okorekanete ase chinsemo cha kijauri oyo oirerete abantu gosiria amagimabo egati yabo abamura abamo abo bare Robert Mekenye naboigo Edward Mekenye nigo moyega bwo kubaenia okorekana rero asomokonyi bwo mugambi bwe sublocation ya Nyansiongo Petrus Barongo ayenekebuna asomo basukano oyo iga abantu batano basiretie amagimabo nigo bakurwase ewode ya Nyansiongo ase ogusiga segera omochando buna oyo iga kobeire anene gusi erio koronkeya toirorera nainde kokoreng'aniwa nechinsemo chinde nonye omowasiri bw'obosombi Davis Chirichir koria eira yogochia koroisia epare yeiga ya kijauri nigo moseneta we kaunti ya Nyamira Eric Okongo omugeni asingireire buna ere tari no bwene buna eserikali eregeti nechie koroisia epara yeiga Wakati serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa mtu alikufa pale Metamayo, nikazungumza hiyo maneno bunge siku ya Jumanne kufika siku ya Alhamisi bombs zilikuwa zimewekwa pale Metamayo. Hii ilifanyika na nikamuita waziri Chirchir akakuja mpaka kule Senate akasema kwamba serikali inaenda kutengeneza climbing lane kule Nyansiongo, hati zile magari kubwa zikikuja zitakuwa na barabara yake. Lakini wacha niwaambie, kama huyu Ruto huyu namjua huyu, hakuna kitu atafanya. Sisi tegemeo yetu tutangoja 2027 Fred Okenga tutengeneze nini?
ensemo yende omochirie egitambukiro kia serikali kiogokeya chibesa chiokobakanira abana korwa chishiringi chiribu 22 goika chishiringi chiribu 15 asikira omworokia ekiatebire eye ning'ana irachie koremaria amasomo anene kurasa abana baria bakorwa chinga chitari kwenyara. Siwezi kaa serikali ambayo leo tumetangaziwa kwamba Rais Ruto amesema ile pesa ambayo imekuwa ikipewa kwa mashule yetu kusaidia watoto wasome 22,000 shillings ambaye Mheshimiwa Rais ambaye amefariki Mwai Kibaki alianzisha na akasaidia watu kusoma. Mheshimiwa Uhuru akashikilia akasaidia watu kusoma. Sasa inakuwaje Mheshimiwa William Ruto ndiye amekuja leo amesema anapunguza hiyo pesa kutoka 22,000 kuja shilingi 16,000? Huyo anajali masomo ya watoto wetu? Siasa boigo na kwanira asaburia omugusi kogenderera kobera maega ya Fred Matiang'i na igoro yekiama nigo ateba Matiang'i na jekuraria ikiama keria kimanyikaine buya Kenya engima nase abasae nigo ababuria batware ibibande erio koreta amaunchererio yoborai. Sisi tunajipanga kutoka Kisii na tuko sure kwamba tukiingisha kijana yetu 2027 watoto watasoma vizuri. Na sisi hatutaogopa, tutauza kijana yetu. Na ikifika 2027 tunasema Fred Okello, anybody mwenye ako 18 years aende apatiwe kitambulisho. Vita iko huku mbele ni ya kura bwana. Msiwache mtu atembee bila kitambulisho. Kila mtu abagambi baito machifu every child ambaye amefika miaka 18 apate kitambulisho. 2027 tunataka kurudisha elimu ya bure hapa Kenya. Hingo reporter Gatembe korwase kinyureke iga kia tindereti kegotoka meye wodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabwe County ya Nyamira inje Fatigad Kisemba. Mwanchwa omo ligerali omo sobati rejo tundo oyo ligetie kerogo kiobogumere bwase county ya Kisii litukolia lero niganyara kubaga kubole basobati gwesokya na kuligia ebirogo byoborai na se omuyogomo bwa matanga oyo nyara kubogeranwa amo no mujumbe mukoro obwe county mujumbe mukoro bwe bunge ya Nyalibali chache musikeri cha Tongi aboigo mukonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii musike Erija Upepo asomo yogo iboigo nigo okubuli gwarwegwa guse okubuli kwarwegwa esabasae kubwate bande na kweliki buna abakichikura muna gutumanya muri kito Gabriel Nyakunde uyo rigetie ekerogo kyabangina kurwase county ya Kisii omungina Recho Tundo nigo aganiria abasubati gweso ya asisiasa na kurwanira ebirogo ao nigo alengiko yakwana ega asumuyiga wa matanga asensemo ya Kirikiro asi abarai ao bekerana bakora abantu mukonyi b'umugabana we county ya Kisii umuske Erija Opepo ya nane badu ninge enderete ikiagara chikura wikatoliye nabangira mwatenena mwali gichikura ebirogo byonse ntokonya kolera batubuire bana barabumoroche bale ebirogo ebinge abangira na inutere na ligiye ebirogo. Having said that na ligiye kerogo boire egera kwa ligiye boire okonya koliginya sa tago kwa na inu moko nga na basa naboigo oyo kabere omubunge bwense mhoye Nyalibali chache omuske Richard Tongi nigo aganiriye abagusigo chichamo na kumubwatesia omuske Fred Okengo Matiang'i asiganga yae yokoligia oburayi bwense equalization y'ekisemi. That's why Wakenya bamuitaire bamuburi ngori okorete bikonega Ministry of Education kayare aje gotokonyere gesaku na inu musabirani na amanyire ngukwana muri na Mungu Nyasaye ito omukwanire kumukwana musabira rusurwe bigochanjera kara ike mutwari na be darachengiya gocha somo gusigwe tani muna utore arore boniga igendire gwetera sobora ibu Fred Okengo Matiang'i na be daracha ya itenene yogo toikerania maganyanga bunayu orocha mari makeire gaiga onye ntogo twaro muntu itobwata chinguru mutwari Nairobi ekera abantu bakori kuna into maitenge percentage yaba gusinera somete buye sana igoranya to umire okomyo konene more than you can appreciate now musabere
egesito bwatengeri ng'abakenya bamwitabire twachire gari boikoyo bamwitabire Bomeru bamwitabire Mombasa bamwitabire nabono I just came back from Aswigo abagusi babuliwe kubwata ebibande nini itafanyika. Kitu ya kwanza, watu wetu tukae pamoja. Iko vita mbele. Uko mbele mimi iko mtu kutoka Kisii anataka kiongozi, hata kama unajua mimi niko huko. Principals pia waliweza kuja. Naomba wale wanaenda tafadhali, tunamaliza viongozi, naomba mkwe wafupi. Ula hajafika kura, asike kura. Tupikie Matiang'i. Asante sana. Asante. Ripoteria egeta sendi wanchite kianda gikomi kurwa sensemo ya chirichiro iyo gotoka sebunge enyaribari chache county ya Kisii ncheguruko nyakundi Namonje murigeri tukulia lero basubatu begwateranite nigo banyara amegerio ase chinjera na chinjera chiribanya kwa bakwirenda chinga kibe bwateranite na ene chindagira chiriba kanyara kwa bagotumeka na ni ganya kwa kwani kwa nenya gitari ya Silva Care egotoka imeyo mu cyobosongo mara gutumanya muri gito dipon asanya okoba na fyengiya ngati yebinto biribire byengencho sokwena no gotsemeria gwokomenya nkyo litukulia lero abasubati bari bebwateranitie igo baomerana asokonyora amaigirio igoro yo kwirenda nabana babo Samaria tangor kurine kwambuka Cyrus one masomo etwaja nyitari ya Silva Care ga mwembe asokonyora amaigirio nabaja yegwateraniti pangina kero wegwateraniti ujakero mutingi oyomo ura iketano yongura itirura makongwe ere ogotobwa bujigoko gukwana yaiga asenya gitali ya Silva Care Medical Center egotoka chinsemo cha menyingwa gobaegwa obosemia bwokogenda ACG clinic ile banyare koba bakumenya hali y'abana babo bataraiburwa. Kama mama wa kwanza ukipata mimba ya kwanza unafaa kuja clinic, hakuna kukaa nyumbani, ndio at least upate mtoto mwenye afya nzuri na lishe bora. Unafaa kula sana, unafaa kukula vyakula viko na balanced diet. Abangeni ko bagendrete kokokera obokorerio buya kurwa asenya gitari eywe chinga kibono abasacha boigo baboliwe kubwaterana nabangina hasokorera abana kagonki last week bana nkwigorunde ngendeka bateba abana bonse moche ya Silva Care services chabo nechingia tukwata nabangina sokorera nabo togwetere gasi angungura kinirende abagakana inu mwato ikange mwato tosira mo to stress mono ogokurera ngochia asabantu baria batari kubwatia machiko obobe bwo tacha asamuregeria anari na omwana nabakonyora obugoreti omwana lakini otabwati ebintu byonsi bikumukira akine buya yekero gochaga igo kwegeri gukoro kibunki okuria ngio gwente gotiga ngio tabwenti gokora irindo mwana ogokina kali buya oika kiriniki no komesha na mwana oyombi yago kina nayo mubiro gombi yole kubugori omwana owekemetinyi kianda yense munayo niga abantu bono baboliwe kweli kianasha nabo igo insurance chinde ilibo bibakonyora obogwenia bwa bwango. Majina mimi naitwa Weimi Makoha, mimi ndio hospital administrator wa Silva Care Medical Center. Sisi ni partners wa health na tuko na huduma mingi sana tunazopeana. Na sio ni lazima ukuje hapa ukiwa na hela tu. Pia tuko na SHA, huduma za SHA ambazo zina facilitate watu kusik services zetu hapa. Pia tuko kwa mpango wa kutafuta partnership na insurance zingine ambazo zita facilitate wale watu wako na insurance za aina nyingine kutafuta huduma katika zahanati yetu ya kuripoteria gitasenikia ukia gatembe kuri county ya Kisii letera na igonkoro kwa Dipon Asanya na kukorera mwanjo murigere tingo majumbe bunge ya North Mugrango omuskecho asnyamuko poldia basai gutumeka mutandao bya nabo igondiganya ko bagagoichanira amangana abeyire gakube ku mutandao annamono igoro yo mu bishop bw'Kanzege Catholic ase diocese ya Kisii omuskecho Joseph Mairura omuskecho asnyamuko nigaruko kwana igwa chinsemo cha North Mugrango tinkoba tinzika abantu bangagirite chikura mpaka lero ngo rugumweshimiwa haitawezekana hata kidogo. Kwa hivyo abantu babukeira nenda bangate chikura chinyinge sana. I have a lot of respect for you.
ekero togokina tiga tokine togotwara chimbwa tokomanyana ekero togoicha ase kabiraya. Watu wametoka Siaya, wengine wametoka South Mugirango. Hata unafungua mdomo saa zingine hata unaongea unashindwa huyu alikuzwa namna gani. Igoti atoto waleta vika vile. Na igeko ya father Joseph Negwa kwana unebigo limbire bia ansiri gotwara. They could be having issues in the country. We know that. Leo nimeongea na Father Masese, Father Joseph. Akaniambia ya kwamba kuna maneno ambayo yanaendelea kufanyika katika Afrika ya Gusii. Ndugu Bishop ambaye ni mtu ambaye anastahili kuheshimiwa. Balimoko na social media. Mwisokoro lebintu bigo begwana ibintu byo bosoko. Ebintu bigo to picha yugo liri. Etawe ndikoro kana na sini. Kwa hivyo ni lazima tujikanye. Tuamanya ingitogo kwana picha kabira kitoko bega ochisiko ngakiende yonsi. Karo kwa nyalire maike kabira yembwata bano ya. Hata isto gwenda kusimeko bwanchani. Tomanyana nyasao toiro libaga engaki otole moyo asengi njuto gwenda kubwatera nasinjira chionsi. Igo ntete kuira libageli. Asoga tebi kanisa ya Catholic kwanza number 1 kama kiongozi ambaye amechaguliwa kutoka hapa. Tumeaibika kidogo kwa sababu yule Bishop Mairura Joseph Ukemwa tunastahili kumheshimu. Yale mambo ambayo yamefanyika ama yanaendelea kufanyika. Hizi vitu umeongea juu ya TikTok, hiyo ni kitu ambayo inatuaibisha. Na tutapendelea mambo kama hayo yafanyike kutoka hapa kwetu nyumbani. The social contract imbwate na make sure by 2027 nitakuwa nimeacha landmark in the constituency of North Mugirango kwa sababu hao wote ambao walinichagua ni kwa sababu ya mapenzi na kwa sababu ya heshima. Na kuna kitu chochote kitanirudisha nyuma. I wake up every day knowing that I'm supposed to serve the people of North Mugirango. Mwanjo muligereri goikira bono tokorera mwana mayeke onga chinsenye ubotuko bwarero kwera ngambo ya semo kugengera neri ngambo ya mono asengenjo gwachora koba amona intwe kurwa emambe goikabono mwanjo muligereri na ogendrete kubwatimiro bilionsi ya Gatembe TV ekionga kia mwamugusi nche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa nsema imenyererio nigoto gwaterana na yare Wilson Makoli na kuna nsema ya transmission gakoro kwa Mike na twins tokuganiri ubotuko bya. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutarire rero ase Ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.